rege tuka munyito gedi muno netabarira ya Kimuri sesheni ya Inooro TV tumwira haha niho tumurika maundu uria magirire jebaira ugaga nikuruta muhirwa na mahira na hakauma thakame niguo hakorwo he hako niguo koiganania professor jiraga ati magekora ri meciana watwaragwo na uhando he hari hindu ugatemwo augaga ngai na kahiyo oge so kahiyo uraniria na ku mugunda kiragwo kehege gedokire ndi ururu ria roho tono ginya kega kiume kakikinyopio kale ginya merita na koima karuga atirere wa bere ta dua etobe to the feedback tugire thini wa feedback ni goto soke to kiuga muthenya wa mothe turaria iria uhoro wegie Giikaro kia mbunge na ni mukoretwo mugitwandikira muno twaje na Facebook twakora Caroline Njoroge akauga this Kenyan politics akauga sometimes some years to come it will be difficult to get even 1 million voters. People are tired, and you are aware we are just 34% Kenyans who participated in politics. Akauga meaning 66% don't care. This is your Haurona Caroline Njoroge. Akauga 66% don't care. But we are all affected as Kenyans. If this won't change, trust me, everyone will stay away from politics and no voters will participate in future elections. Ne Caroline Njoroge. Favor Mwangi. Ndamu gaidi ya mono arata agekoro ne mutuete itwa ate muti godie ate mati agekoro ne mutuete itwa mati godie reke maikale no mamenye matineto kuwarurwo kiama kugara ugate amene rori dokago Boma gore kole mira mwangi roiga ate. I keep asking myself, when an MP decides not to attend a parliamentary session, does he or she really know why they were elected in the first place? That for me speaks volumes. It says that he or she is not a member of parliament of the people who elected him. Asante sana Miriam Mwangi. Magidi Dago. Hi Director and Mike Nebashina wagaye atwara hura letwa ryake rihe ugoshi. Amen. Mike gediri ageni ashio mono na were wakiri metamunyi abamithiye wabo korwo dashoka kairetu ngiromera wabo so sweet nyitabo shoto wa angel so angel asante sana nyenyaki so angel tokumwita muthenya umwe twaragie nake aha etawaji kwa twire nake uria agekienda mora wa muhia kauga hao watu mimi ningewatambua kama wangekataa kwenda kuapishwa na akaugati na wajue Wanjiko wa constituency zao wanaangalia tu 2022 sio mbali. Akauga watching from Uhuru Estate in Nairobi, watu wa Uhuru Estate netwa mugeithia muno Peter Kimani haike mode nego bunge marasho kereria bunge na no juge bunge are all the tunathurire matigari ukoma marutira Wanjiko wera nacio nasio anasa maroga matigothie ni mabatio moero ikinya rerito ndio akwaga gothie bunge. Asante sana Eunice Githogoria kauga tungojea sana tuone matokeo ya leo thikoici maundu maraumira meru mataribono ani manaito quality na kiro toigira ugo ate maundu thutha ndagika 10 gweka undu keru karoga kauga locked Inooro tuone uria goguthie pamoja sana Londiani. Asante sana Eunice. Daniel G Kahio. Very interesting topic. Is true, this temporary president is a topic in various media. It's a hectic one. Hectic because most are very biased. But I thank Kimuri for giving it a reasoning tone. Mike Jenga and Derito together with the panelist Kogla for the topic. It is educating. Hey. Asante sana. Hato kuhura lo hito wa kaharia kiakile kuhura lo. Acho kile mote igoro. Akiroga le. Akiroga lo. Junior wake dokoro. Kwa Mike kai kakiwa ekorago ihana ta Bible ati omudo emutaukire wake. Todo nitaurire ya mawakiri ekorago itiganite muno magatuma Wanjiko atukanirwo. Ucio mudo wito Junior wake dokoro. Tigemo na SMSs Kero Kimuri Pastor Kariuki waki gumo tuko tayari kupiga kura, lakini sijaona hata gari moja campaign bwana ateti na maigere
na makihore ni maigerio na makihore na gui tukora kwira andu atiriri ko jandu arugongo ruru tika gweterera guka kugiririo ati umire we ni we murenya umwe 17 ukoimera wiki na ni draft dagi sokera over and over atirigi na rigi sokera adopt vote rocidio gukira uguo kona andu aiga nona murathi nao kauga hai Mike and Waihura ni mwangi kuma theka majority magihitukia watho minority no ithie igoti-ini kuregana tikio nikio kiuria kiria mundu gwitwo niguo aroria mwangi kuma theka aroria tiriri majority magihitukia watho ri minority no mathie igoti-ini kuregana Mike ono tucokia haha bunge gwiciya MP ha ne gutwira kwara myo ne andu 50 50 ya National Assembly Senate ni andu 15 watho wado cio ni muriku no weka ati kugu uria mahitukia ni uguo no watho gikorwo ya unconstitutional ri ni guthiigoti ni uge provision ni ya watho ri ndiratwarana na uria katiba irauga kana ni ra contradict mundu ungi wiko na no ho kana toro igoti ri tikio road madi ku challenge igoti ri todo igoti na independent of the assembly na joke jugio ona leo mao mai tukigoti-ini ona gwe tutiko twirire bound kwa ku discuss undu igoti-ini. In other words katiba ni irorwo nigetha na kugie na gatagati karaigi othe tungicoka nigetha twote kuruta wira within arms of government. We are heading in the right direction. Matters democracy. Once we make our elections foolproof, we will never have economic backlash during Giikaro. Arrest from Kangema. Karakagema na kuma kuria Kakamega na kuma kuria Kagema kwa mundu witagwo George Maina so wa free area omanethaniro ungiaga guthie bunge no hakorwo na thina thutha-ini gwaroria wakuga ati he mundu he maundu marahitukirie matirendaga acha hau no ngwire ati quorum ya bunge ni andu 50 and the more tukiambiriria bunge guti opposition mweno uria ni mubunge kogo ka bunge 50 amung'ethaniro aria ma egemeire mweno uria ungi makwetũkia mawatho na matuĩke mawatho umangia guko muthi twetũkia watho ni uhoro wao 50 is the quorum geithia munyui wako uria gwitwo banana na kigo role model Kajiado Rongai twikuo na kura citu ni cia Kajiado Kajoro asante sana no kuhakamara haka maguta asante sana hedio sana vile kaundu wa gweta ndetu kare ateti mangekera ogurukura we muri biashara we mwalimu we muremi nigetha umire we mwenyewe ugithomithia Sunday school ukihunjia ukendia thoko wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ mwĩkĩri kura ya ũgu. Thank you. Santi. Dona murora. Ndaro murora gwatĩrĩ. Tondũ nĩ andũ mũndũ wĩna mĩaka 18 rĩ. No kwĩ mũndũ ũkoragwo na kura mwana. Tũmũrie Kimuri. Ucoke wikare hau ati wetereire guka kwirwo koimira mweri 11 na turakwira ni mweri 17 andu makoimira gwitia kura wetereire kirori ati gioke hau wona mwako na kedi gushina lakini umushinde ndio soki haria tugutigeire no ndenda twambe he kiuria kirorio haha ni Sami Maina na Sami Maina aroria kiuria kia bata muno tondu ona ino riritu ni athomi akoria tiriri, if this is a fresh presidential election, are we not supposed to have fresh nominations from parties and gazetting of the candidates? Ketwabe tusokie kiu gwiciria gazettement ni ekirwo gwiciria IBC ni ekire gazettement gwiciria kiuria uhorore wi hau ni atiriri ni andu ari kumago no ko magithurano giki tondu gazettement yo kiumana na andu ari matuika mago no ko githurano giki na gwiciria twigite hanu twaririe uhoro wa igoti ya Supreme Court mwaka wa 2013 mwaka wa 2013 ri ni kwari na ciro toyo wa petition rorari ho warehetwo ni Raila Odinga okete namba 2 githurano kiu na igoti rigitua ni Uhuru wa Shida rigitua itua riu no withiciro githianga na mbere ri ni muyahe andore metagwo arata igoti na amicus curia na ejige thumu igai ari mwe wa arata acio
aiji mwigene uri igoti atiriri agithiaga na ociro githiaga na mbere ati kungituika ru ndaike no no thararia ithurano iki Uhuru garacagurirwo ri gutuike ni kiracokerwo uguo ati 140 ugite ri ya katiba ri kuguthia tia na igoti niryo yatuire rikiuga maundu mere matatu rikiuga atiriri guku depend na maundu maigana na number 1 kungikorwo petition ino tirairo kurehetwo ni mundu ria wari namba 3 ri kana namba 4 ri Raila no namba 2 githurano kire gucokerwo gigwikwo fresh ri gigukorwo ni mundu ucio kurehete petition ni gwikirwo hau na Uhuru Raila mutonda no uma namba 2 na Uhuru to no kiwa president elect no kingituika ni Raila wi wika warehe namba 2 ri baro tiyo igiguthondekwo ya githurano gigukari igukorwo ni ya mundu uyu tu president elect no warehe namba 2 now ona thaici daikeno riu ni hau no itua riu ni rera huthirirwo niki ni rahuthirirwo ni IBC tondu ona korwo ina ni athiite igoti-ini ri na mundu gwitagwo wa court ri matiareganire no ria githurano githie mugire gitiari na thina ona maje tondu tungi position yao in court diari taraira kuregana mari ni metekanira ona ko ni mai enjoyed no jira raia itu atiriri githurano giki no tugithia ona tuhoere bururi tondu aya na gutiri uguthiire kungituika muguraira ne kweheria in writing kana Kalonzo in writing tutugishoka ningire provision ya katiba ya article 138 irera ugaru hau neho tungeje ukohoro wa nomination agieheria mbere ya githurano na kwandika auge ni ngedera ukoheria mundu akikua na mundu kana mundu agigikua umukwado na makuwa na nturamuhoera muno tige na mundu mwakue kana agerwo ngero ni ndo agithurano na gushe tukwali horo impeachment tugiya na teta no tuga gutuyi mututie muthenya kana kuko watiriri umushira ni mutumia ni akuwa anikyo murega twara bururi tondu riri maundu ma orona ri nikyo raigwa ni ngihurana no horo a temporary incumbency tondu ni nyamu giturehera thina muingi muno igi-interpret uru maenda kwikate ati ndio turi no tuture githurano-ini ngauga kwoguo haha kungituika ni kweheria mundu umwe in writing riu tuguthii mweri 17 tutarethi 10 eno riho ni horo wa nomination ni ka fresh nomination ukonominate watu wagi kama mweri 17 tutukona thiko 60 kuma 17 kuma hido githurano kegero no gwikwo thiko 60 tuike process ya nomination tuike githurano kegero ora turo mai kwenda utariri the gazette notice ire gazette ire autirwo ni Chebukati yari ya mweri 4 September 2017 akigo horo wa githurano kegero kiuga during this it's 204 plenary meeting the question mshamanio mai now kiwa kwa kuna githurano kero muri 17 wa Oktoba ino ne kuringana na itwara igoti guteyaneria moimurira ma ya president na kugatirire gutiga corona fresh nominations na makugate kuringana na Supreme Court adomara ko idefeine the honorable Raila Odinga his running mate honorable Stephen Kalonzo Musyoka na the third respondent His Excellency Uhuru Kenyatta and his running mate Honorable William Samoei Ruto ajuna makoro the only candidate the only ushino mafura Chebukati akori outana nona ne kiadikete akiuga maundu matigani tako gatiriri nagushia no toleria maundu maya Supreme Court yoigire mare na thinari ni mariko yene guhihia makiharirie githurano kia mweri 17 ari makiruge mathenya macio tondu full judgment ni ndo kuma thwandiko 21 withathira niko kenda kumomothe yes na heki uria ndenda kuria Kenya bejuria giki gya keri ya Sami Maina akauga atiriri will there be legal questions and future court challenges for the winning candidate akauga atiriri then twakithie githurano mweri 17 ari ni gukorwo na mundu no acoke nyingi aregane na maumirira ma githurano kiu no arege procedure ko gugituka ningi he no ndungiri egocokoro matwarire certificate aikodo matwarite maratathi mangi nigo tugatiriri nikyo rora tukiona Chebukati haagi kama nagi ha tukarigwa ati mundu ne aramenya uri areka agitinda akiandika memo agikaga back and forth agithondeka tu committee twake twariko twakuga ngane amegutongoria githurano oro cio nikyo rarakaria ndu tondu mundu agi no gukwa agikuwa githurano giki no ritu munene muno ndukariganirwo icio riu ni grounds yarahe mwena wa mung'ethaniro
kuonania ati he timu yathondekaga akiuga ati Bukati akimuragia ciuria publicly memo ikoragwo intano mukano wa intano ndiri hindi ngiuma itari urutitwo no mundu ro mithondekire ugira beneficiary ya uhoro ucio othe ri tije Bukati tijiroba ndari handu ateithika na memo yo ati gukorwo no ende yonekana na wokuja one amunyihiria mayo make makuigwa ati wira wake ni arauruta kuo mundu ro araruta ri no uyu no ngirona kinya grounds iria arakuti uhoro-ini wa memo eno yake no iria areho ni nasa ukoria ati ndakira nasa ati mundu maria muroragia ciuria mekite atia igia gucokio ri na niwe woria ri ningi gwatuika ntoka githurano ri icio gutuika ningi ni cia form gra no kaigwa magikuti mawakiri mawikuti ona chairman wa IBC na niwe returning officer of presidential election ri ona akiari ona ciuria ici na itia cokirio aterere munyui naro maraiga aterere Michael ukithoma tondu no ndacirora haha memo yo ri kwatuika ati Chebukati kana commission ino era kana eketuke isheru higa ikone kuri na mundu rautire ada kuhariria ground kwenda uhoteke ku ikaringana na itua ria Supreme Court ati maundu ma mararigirwo ri ba ukoro ndimo magakoro magicokio ni itua ria Supreme Court Mike yake ujuragia na ujohere tudaike mujuragia kiuria tiriri na mujohere kiuria nitugitwo na Chiroba ni witu ona ni ndane to idonge mutware niguo turutire wira ucio turutaga wira mwega uguo kiuria ni riri Chiroba eka maundu maria mongi mothe atuyira kura na ekore agirio form iria aprintithetie Dubai kana kuri aprintithetie iria yagirire anegere presiding officer niguo andike result icio ihoto gutumwo na njira ya mutandao ciuke Nairobi akaneana form iria njuru akimenya leo niyo ground ya petition na niyo gutumwo horo githurano gikigwe Chiroba yo kari mundu mukigwa what no nomination because kuria ndo ya ida nomination agego to muraka ya munori imukia kaige te mmoyo Nejate kuri ojuge Mudurio Rohio vitore Hena kedo troeta the trickster syndrome okete wa ohoro wa okorodo na ujaja Fulu wa ujaja na wakilinga igire utagana totaro getweria ohoro wa shiro nore frame to nore okete na haria tumenyete sufare aturi le kaudu kafa jepe oroga tene Mudu akafaga photocopy cia form form itena watermark form cia thire atia nigetha tungikahoto cikarito kegure kone ira wahotanire digwicirie form cia to ugihoretwo wakende muri atiriri ana Chiroba akiurio Chiroba ti mundu muritu ni mundu mugere mundu mugome mundu amenyo yareka ndagethia gukorwo ati form iria iyo tio yakatia tio yatumu hau kamera inere muri karane gwathiite igoti-ini na ukerwo ati haria constituency ri kweli gataro horisho faino yede wangu yo aria twari nomination ini we feel it munyuini omwe na gei kabulani ganiro ria mweki andu aria mari nomination turikiria twahurirwo karata karia twahurirwo noko gaka tumuritwo kabiro orio kwago kuria ja no gwe Supreme Court no gwe ABC no gwe kodu guothe goko higa ohiga ni cash crop toikara nawe I'm a nationalist, no deep in me. I'm a favorite of first order. Deep in me, they are supporting the Anasakana Judiri, not the Giikaro Juge, where I stand. Come here. Mudu meru wori, tumemo tutu na deka wori, ni mo de kinemo gikwa de kira de rituri. Nemo ya wori, tiganye igeruta re, nige ita ukinye re, samodo geruta, ati modoge, odo akere joke juge. Neki kigiragia na neki gyatumire ona tukeyo judgment na ndikiro wakire ndire judge judgment yeno tunegero in some quantums yoke de yori quantum numbers quantum numbers anege kuria terere for mushire wo jogure shiraho hutia kurana abashiga nona cia bururi yo todure gedrona numbers anege shida kuya mwe gedi ya shida Nidari kana for America niko na kaudu taka gekekire and the maximum that was done nikuga kure shokero shitare yede gwiro de tosio nigoda kurati o dipinya to de are buge adwa magere buge toka tokero to mavet tokale hero invoti toka tokia na toka manegera mukemenya na dipinya mukemenya tache bukati ogerori ya doa yale magiro kali heru nationalist Mune kana kama ya do me beyond trivial teta slides. Mukemeka ka diligence. Ya do beyond. Ona kedo katuge go komega leira mwana omwe. Either witu kanorea. Mona gya mwana independent. Ita no modere. Derwa mwalia
uhoro wa maundu mamakia muno wediko twethie kugweta uhoro wa ati nitukuna thina Kenya tujunina thina Kenya no ninirwo tugikrani tuge na constitutional reference nigetha gatiba ituike mo user friendly kwa muhiano tayo ko gituika ati twikia kura mweri 17 Raila tono akahoto ni agacoka igoti-ini ningi tugathie agikahoto another period ino de hoto another period like hoto to dikamuiteria another period that is my right another period toni another period le toriote another 14 billion detiguo to hoje no akiritero aterere agede kamarwa awithi bio da kwenda githuro no gikire dararugama to shoka nomination process another 60 days to in campaign mode mwaka wa 2017 wode twekene mwaka wa githurano haba trillion yore forori uyu jiarwa iria cigoka ni ya korohororiku uyu nikyo ndaigatiriri let us sorrow the bitter pill githurano geke gya thina mothani tuteithia tuhoe tutige uthina tugitia tugikaga atia tukita kurakaria Ngai na maundu mangi turatuma in the social media let us go back to our road tuhoe Ngai uhoro ngire 17th of October ugitia guthira ithuothe tuikare thi tucoke gatiba ino tumikarire thi tumetwe user friendly tumetwe consumer friendly tumetwe economically viable the constitution is not economically viable thikiriria ri ndathikiriria miario ria twina haha ri ndakeigua atongoria ria twinao matiri na bata na bururi matiri na bata nao enye angikorwo ni ukunduria umuthi na wajoki igoti-ini twarikania rucio wajokia kuo twarikania nyingoga ruo na ni ukwanjia kuya mwena ungi ni ukimaanisha atiri na bata na bururi eheria githurano 2013 o NASA hindo yetagwo code maigire leride wako turashire mwaka mugima leri irashererwo 2013 leri ere owe de kurege kathiroriku laptop the same story in 2013 no twara hiro kiodo kege kianite ya barabara yituka itigia bia koguo uhuruma athanite miaka iri ndenda kumurate andu itu atongoria amwe in amwe sio the in na neje matia nafata na bururi bora maikarere giti in fact beseri wotagiro ithurano ine na munyui is my witness rokera maratoka atrere maki no maki magareta bururi no igitoka kirika yo ya bitawa magaburi dona mwaka nene ko doge todo ti corruption yo yaiti yakwa yako na atrere ado amatika batawa bururi todo ogitweria ri kedo yo de kera asset iglo deri no ginya kire ho resistance ate uhuru da kero ne perform ne ya ka he kura so me I want to say kiuria yaku atongoria aige are high level people remember fatanagu bunge tarana pia ile iratumero nigetha mundu athie bunge mamilioni ma besha kuga atia athie bunge ni mushara athie bunge aka protect kidu kingi oja mike ndio yake gagoro domwe oda utanachokia ri nikuda kugira kaundu maikwa gweta heciro atiro kirogo ya muthenya wanje nimurabonire agitobu imanyama betweto na tukimenyerera cira igoti ni tutirakerie ruling ina niraheanire riri itemi ate noguthio gucia ni harari na ihoya kuma kuri Supreme Court kugia na jaji atatu mathuro magithikiriria na cira uria kurate kongetengemanyo ni muthuri tigetombu imanyara aruga ithurano cio thiteanirio ati yes ndurugu kuragia atiriri itungireka ningi maiko twiri no high court igoti ringire kiuga atiriri nima wada toa mugoko wa mugata wa muguru transmission yene rero ya gitege president ile ya na mahitia wekore ona Jubilee kiuga ina andu ingiri ona iteici cianyu gutia thiri uria kwagirite irio nicio ingina cio ithano na cio ituike na refined andi ko hime gutumira oira wa Supreme Court mundu witu na nonyo muguthi igoti-ini no ngakire mundu wa gucimbora igoti kendemera hara yugia atiriri
Mike na Nderuto sira otuagwo no hinya waguo kana me sira gonoge onako ni ukiheaga ni ukiheana maundu maria ukiheana ta authority no sira ri gutiri hindi ungiuga ati maundu mothe ndigwikiria hau tondu ndirenda gwikiria muno tungiuga ati kinya MC weiganire na geithio ungi na ona ringi agicinwo kini na akirikio horo ucio ati onake okiatukanio no horo waku waguo ni gucira waku no huthira wira uria winaguo hau guci andu mekwenda matige horo wa manage na nikita enda kwaria muno horo ucio no njuge atirire maiko na mukiuga ni tutongaga muno wakiri ari hago na wathuga wetagwo advocate remuneration order na thondekagwo ni chief justice ndungiukirora uguo maiki ukarihia mundu uria ukwenda hena mutaratara kurigana ciro hana ati na maundu ta macio no nituriuka nituregitiri hau niturikiaria horo wa hau no njuge horo wa bata wa bururi uguo my brother uga ati atirire agikorwo ni rwa invest na stock exchange ugakora shares yaku ni mwate bilioni 100 na nduri mundu ungiuria atoni mundu hetire tiduka yashirwo ati andu no yona andu monete tiduka yaku ne yashirwo no maigua gatha kira kireto irma no menyere ure andu ara ma invest na stock exchange ya to itonga tene ati ne mundu wa kawaida wako ni ugure atu shares twaku twakuna na share price yago hau ni horatera mbeca iriku hena maundu maingi muno ona ngirona tha ici ona hitha ejuku ikorwo guku bururi ni ati mundu othe arakwira etera to beturikie githurano ondu othe wetie mundu arakwira ndakagora karamu to beturikie ki githurano kogo like you said it is very important wajie ku move forward tukore wajie ku move forward no tugaho maikori no ega gutheria atiriri kwina county 14 ciana macira nigu yes kuna magavana 14 mathitangitwo petition na ukatwika ati county iria maiko igukuru andu makirorera muno ni Kwale Embu Siaya Machakos na Meru icio ni petitions andu muno magirire gukuru makirora na guka oyui amawakiru mwaro ground ukona ati kwina possibility ya ititainya itayanerio chagite kia governor kwina abuge gucire 67 mathitangitwo niyo meigana nao hiyo magikorwo macira mao itichao no igutayanerio MCD kana igana ya vote maikoro nuri macira macio wakintu ko ndo twirete riri timeline ya macira maya ri magirire guthira ri na timeline tondu ari utiganu wa cira wa president no ugene atirire cira wa president wajagia Supreme Court na ukarikira Supreme Court na nethi ko 14 uyu ngiri waheo irategemea kalenda igoto of course ni magikirite magistrate akone ni macira ma MCAs na akone macira ma magi magoti makiro magucira no aigure kinya chief justice akiwa ni mehariri horo macira mariku no ndukariganirwo no ima haha thiri ona akone magistrate court ri no kwabatira kinya appeal no ka high court akone macira ma magi no majiriria high court no guthii kinya court of appeal ugikaga atia ugiterethagia horo waku matia heto meri 6 Maliko maya maku magavana njoka na igudira ugatiriri nona riu period iyo yothe igathi na mbere nona mundu anehitithio nikio ndi mundu othe rathi ya wikia kuhoya ihoya ria mundu akehitithio ri ayagiri ni mararegeirwo tondu rera gwati ndugigiria governor tondu governor tare arehitithio ti governor ndugigiria rute wira tondu marathi igoti na tishiro gutuona wiki imwe kana wiki ici wiki igiri gakiwatirire macira kimoru na muthenya ora tukamenya niwe uthi cira-ini handu hakuraga mundu kana kumutemanga kana kumugera ngero ri kucia ni tugakena na tumenye tugire ku niguo ko kumwe kwa igo wa thirikari ati mwahingisha na kuria mwahingisha ni rari kinya ikundu kuriku ona korwo ni macio tutingiragie kamuno undu ria twina thina naguo ni wa presidency tondu wa maundu macio meri uraigua maundu matakora ina temporary incumbency andu acio commissioners acio magithie matuike ne manyiha gukira atatu tungika atia tondu katiba eraiga matikanyihe gukira atatu na techebukati ni ugire mundu tarathi ona mundu tarakuoneka ati ndia ogeni techebukati ndungituika ningi president wagirwo no gukoya appointing authority ritari na hinya uriku hindi yo na president tari ngoja techebukati ageherari tutakire no kwina vice chairman nona riu hena ici no makari arika atia mutaratara uri huthuru ngeu atiriri nitukwenda riu andu manjie kunyita undu kuundu na makuwe horo wa ithurano na maundu maria magwo no gukorwo makimenya mamenye na hinya niguo aigua mundu aria matuhu TV-ini ugatiga gukua tari gospel truth tugakora andu ngiriki wagutaga andu mena igiriki ni mutimete na mundu ahenania TV-ini ri mwirage live ukamwira mundu we nduraria uria kwagiriire uratuhenia handu atona thikina information my view na gutura njugite uguo nginya ugekika solution ya mathina maria twina mu bururi uyu ndio maria twina mu current
na maria tukoretwo namo ati president ayudwageka mudo independent commission ati president at modemo tukoretwo namo solution ya Kenya na bulio gudi na mbere ne ko depend critically na tuko na constitutional review and agreed referendum to seje gatiba eno with our experience yetu ikoretwo niyo na njuga wogo todo I know very well kigota kiukia gwetu adomo mema gotini tona iticiao ona digwiciria mena ground cihare ni hakwari yana toro igotini atene dadurwo gatundu no na nderirwo atiriri gitumikira giatuma ndoro igotini ri ni handu hetagwo kiriko hari na kura magana matandatu ategegehia or something like that goria atiriri wora andu aragutigite na kura ngiri 24 nikore matandatu ijokora matandatu no gocenjia the situation in the ground gatiba itu they are to the real world situation ya muikarire itu on the ground atiriri maiko na done mare gretio on time buge geretie kora he proposal pio and I am very sure the Reverend Mustafa Musiemi is my witness o koreari nitoiga useto besha diwishiria useto besha na useto besha civic education yagatiba ito etoro to the world level in fact etoro to the village in the simplest language atiriri wachimwe todo murare bunge maikori he bunge he hadhara kwa tukamana twalile bururi uyu eriko yariri ya unity na cohesion yes ate ndait miere neno moiko eukoro erinireni dubagirwo no 2017 ri dudo ciore furu nuga kuru wiki dukemu kemakiu the group institution ya national cohesion and unity even to three hadha atwatwara fururi we facilitated we budgeted tukimanegera besha cia gutuma fururi nyitane tukimanegera besha cia gutuma ma implement modu maria tumahete o modere gukira watho igiru mamunya nito igeria kigo ya kurumuna whether here or elsewhere God is responsible enough wito na adwero now we commission again na modu magi mekiwo including the Dungu report including the whatever report CJRC but let me tell you no more than komenya two wrongs don't make a right tugire diwa godo mwe iroda cia tene no ciruguri iroda ingita kahona ogethie kona karoda ni gakona over time ri ucoke ogire kahiure okuyo kiroda twice that is my view no I don't know kido kimwe there are too many things of doing the right thing at the parliament did the right thing utigirira at independent institutions in fact from the judiciary National Commission, National Police Service, devolution, not finance to the reta. Oh, more the Koro Uhuru Diana willpower, President Uhuru. Koro Diana willpower, what you get devolution, what you get a rami, what you get a key. Distribution of resources equitably. Now the Maria make it on the President Uhuru, make it to across this country. Odie masabit yo kora farashiarani odie garisa odie vitima orame kora kayo bakadaka odie mwana wothe arabo midio from January 3 all over this country kogo daiga atiriri if we ourselves made a mistake wotigerera institutions shiothe netwash finance na neshiaruta wira na twashi staff na twashi mwerekeo then we did but I know that's a plus 11th parliament worked with the parliament any other deka magana mamiro gomado and Wakili is my witness true but the 11th parliament we did hundreds of good laws okay ya katiba wera tutigite deka idara tuturekie ndenda twaje kutiriha nyambe duge maundu meri mana ihenya undu wa mbere ni atiriri tugicoka Baraginyo Chebukati ni atwirete maundu maingi muno na igotire kwari na form itari jaine form 34B re athondeka wona returning officer ni ro wandikitwo ni IBC na ni wa constituency andu acio mari atano kana atandatu niki matari marathi igoti-ini agikorwo full time employee wa IBC na ndro signire form ira wagwo no gusaina ri we no wa sabotage process ni ati ureko tari urathitangwo presiding officers ya ngiri kenda mathuthirie form ira itari cio tondu ndurani ndigwetera igoti ri kwire ri niki matari maratoro igoti-ini mauge form ici marutite ku
tigera tukiri hetu tari ti horo ari ti ha muno horo impeachment dio ne go heda ikaigire tu yali horo wa impeachment tigera terere ni gava muno ne andå a Jubilee gucagura andu na gucagura andu aria ciama cigura kashigara tawira na Jubilee tondu ndio andu mararo impeachment ya mwana uri ugi ndio kana ro amenya mbunge no meherie president na kuga ati dareci ya wega na mutwe wake ti mwega toria woni Kibaki kana ena woje toria woni Kibaki uria hanaga akiuka kuya wathani parliamentary dictatorship no mugi atiriri mundu ucio ri ena watho wa kimwiri utarahota kuhotithia rute wira uria agirwo no kuruta wira neo National Assembly kana bunge da ya ma MPs twita ma MPs tigaru Senate iyo niyo ruta wira ucio ati wina kuota kana 1/4 ya ado kuota ya ado aria me bunge yo wajiririe motion ni hitukio ni ado ne nuthu ya bunge ne guthie report ye Chief Justice straight athondeke tribunal ya korwa kana munene wa bururi ni aratwa kiongo ne kirathio wega na mwiri ni mwega na tribunal aratongorio ne ndagitari atatu na wakiri umwe rehetwo ni LSK na shoke corona mundu umwe kuma family ya president kana mundu wa president ya gucagura ya kode ko ta gucagura tondu rigira buhoro twathio wega ri acagurwo ni family yake nyamo yarehe riboti yu ndarathio wega ri yathie thini wa National Assembly mamihitukia ati ndirathio ga riboti yo yao wamenya president ainuka yona ndia handu rathie Senate no ni article 144 ugo mwina andu kuria bunge anyuri nimekuwa takora munene yuria kengine atiriri ainukari deputy wake tio woya deputy no woya eswe hitariga nata kumanagia na ukinya githurano geko kingi kana na gikoro tamu de ukinyete gatagatiri ona de egutwika ru ni serve tamu ngima kogo ndagiruga matamu ya gatatu no agikoro arakiritie nuthu ya tamu na thiku imwe iyo ndigutarwo miaka iri na kindu ndigutarwo agatarirwo ati no arugame tamu ingi ici igiri oroke gwa kuruta na kyo nyingi no mucoke nyingi nake nake no mureyo karugano agithie agirere na riu gwatuika gugituika obisia na kiongo kiagari agire no kuruga mari na to clarify gwatuika the president the deputy president yokaga kuria gwitu kiamba agetha mundu ta niwe tawo munyui muraihu yote muno kana kego akaga mundu no enderenda akamunegera na bunge ke hitukia thame ndakirie merire bunge gwatuika no watuika deputy president kuwo no na riu manya twanya twiho tukorwo tutari twega muno twaguthekia mandu tondu no magike managi ucio gwakweheria president na ihenya ni atiriri ati bunge ya National Assembly ni yajagia mutaratara na rikio gucia president araugire yajagia mutaratara wa kweheria president agikowe na mitugo itari miega ni agararite katiba ni afujite watho wa bururi kana wa kuria kungi tondu menya president ungi mutwara ati ni akuhura ruhi delito na akuhura ruhi kana at least 160 members no wetereire akaima githurano-ini akaima giti-ini wajiririo horo cia kondu na nyamu ita statute of limitation kawa riu wajiriria mutaratara ri ungigia na andu on that motion ni kuthie na thikiririo na thikiririo igituika ni ahetukio ni makiria ma 2/3 cia andu aria me bunge ya National Assembly speaker wa National Assembly muturia ka inform speaker wa Senate speaker naka wa Senate ya koyo horo ucio ageta bunge yake ya Senate akamera hahe no horo ima National Assembly nturenda kuheria president na makakejeria mutaratara magacagura kamite ya 11 guthikiriria maundu macio marero matukonaine na president magimathikiriria monene mari mone hatina na kihoto kia muthemba ucio ri uhoro ucio ndugukira hau no mangiona hena kihoto riu president agetwa agetetera no arathie na mbere ta president uti mundu umwe ritehere agetetera tribunal kana gutuma mawakiri the president wetu ndio kana njira ndu ngiuka wika ni ukana andu aku witetere riu yetetera no ni hindi no gwatuika ni weka atia ni uhititie no agarara itakatifu na njira wetetera wiko no ri ya Senate ri Senate igihitukia na 2/3 utuike nema no wehirie na no wekiria ati ngete ne giathi koguo Senate ikegarura igatuika igoti na magakuingata ina ni ngihingari ngoda kuga na guthaitha na kwira andu itu orende ngira kaida kangi that mathina maria mehurio is actually a social problem and requires a social solution. Number 2, juri aria mebunge nitikire tukona parliamentary democracy, not parliamentary autocracy or dictatorship. So do na weyo still affect the common mwananchi
Joke Giikaro kana karia karashiaritwo muri nyanya wa kana na karashiaritwo no mari na karia to guciara muri 17 no gaciarwo either no mari kagaciarwo na sisa igurejo kiregera andu itu mungiyetikira kumira kwa wingi kana gaciarwo no mari na nitoye wega rita riri aria magira gutwara maratathi fake matigatwara tondu twaga gucenjia gatiba itu andu itu utie kode turali koguo my call to the people of Kenya ndwakani gokirai auri biashara gokirai andu aria mathiaga na matatu na ki arimi ateti inyothe tukire muri 17 one man one vote to Kenya direction iwe waruta wira kwa ABC mwandikitwo please do the right thing. So the Kenya is wasting a lot of resources. Ongimana gukuja agikinia thimu muno nena mathina across the entire country. Na korobe cia thire kuinwa maisha ma mwana nchini will be better. Ni hako na kiregeda kuga ni ati ithuĩ no ithuĩ twina ndawa ya thina witu. Joke njira andu makiige thayu mutikaro wetu ona mutengerio na mutengerania utirota homa maga. Tungigate thikũ igĩrĩ tugitengerania guku biashara citu migunda itu na ki ciothe ithigako igitwe utonga koguo andu itu gutikire kuruta wira wama na kuhoera bururi na wambe wihoere hoere bururi na hoere muthenya ucio gathie wega na Ngai go mahoya maitu nitukwenda amen amen tugaterere Mike gitiria form ici huthagirwo ri na maundu ma mitaratara na yothe ri ruto ni tukwirwo IBC ni gutwira riu ritari tutigwetikira gutwarwo ndumaini ri agent witu akona sample ya form na ni bigwete ugo hariki ukiva agent witu no agent wa president utire polling station itari na agent wa president akoro wa kiama no ruwa ekoro kiama tokyo ru agent wa president on ni omwe ucio no yoragira governor na MC ru hati wiro ngera ruta no wa president peke yake ndukanetikire gwikira kirore form itahana inene ryo netu yago no gukorwo ni irahuthika na maroro otama na maundu bitio irorwo maundu mothe maria meha akoro ryo na iro ni IBC wane o sample de na watermark tio kumakio no watermark to wata kwalia cia watermark ikoyo ndigakorwo ni ikorwo form ira prescribed ira yumire kwa IBC no irahuthika tondu ho no turaiyo maiyo na tugakiuria andu aitu aria maragiturorera maundu ithu tukomena andu makaimira na maikini tukadopt andu na voters no na wandu aria mararora haiga iguru ri matigacunge mamenye giki gikorwo no horo wa numbers na mutaratara na igoti ni very clear mutaratara tigetikiro thukio ringi no kana no. Asante, thank you. Asante tukijiria hau derito magije muno ni mundu wito Kimson wa kuria landless speaker tuone mawoni manyu tugire mwana wa SMS ni ire inyanya wakiri araria ma tondu goku Mombasa agent a Jubilee aige mari arevi ucio ni Jerry kuma kuria Mombasa Jerry akauga ati wakiri araria ma tondu tagoku Mombasa agent a Jubilee aige mari arevi tuga mari komo no tikunywa jigwa nikanya maike irio Naka utio to ona mwana. Atere kare itomaki makinyuaga nikanya maike irio by the way na makomete kuona video ni rasa kileta ki social media makomete kayona no nyo kwene onyo no kwa nyue no nyue no kome no ndiri process ya guthura agent ni ki no hoye ari anyo na makigamba tu arehero tu irio ero atere karibu sana ndugu yangu karibu sana pilao ruko kwa kumanika haruma kenderito ni igona that small ati ni igona that small constitution ko saratune from Kamere Doremur kana katiba ya tokola kwa katiba ndio sana na nijue wako na mtu sale dio to head wa kumuri na civic education barau hado na mamini muthomu ambia tahana mugura wa jenga no maitu ni githathiri yake TV ne arajira mutige tuyagende twishina gikuyu yani turaiga atiri thirikari civic education ina fatari muno hi Mike and kada wira thina wa muthamaki ni ati aige aria mamurigiceirie ni psychophants mathiete o kwihangira ucio gakawa good morning Mike and Rito iko shida Qutex bado iko kwa kidole Qutex bado iko kwa kidole what shall we do on 17th kwa kona kwa kona kidole say hello to the panel I mean nikao dukanini muno uthi ko hakoka ne mukau ati hado tagi hako ginya dini ucio ge
na experience for oga president kana magia na gujanio how no jeshi igira wathani na gutige korwo ginya jaji kana roho garogero athani tiga o waiki so president hoda ici tondu niwe urathana no meciria make Lawrence kuma nake gicogo Mike, if I just want to be safe, let them arrest those POs from where those fake forms were required by watho igo watho uria utongoragia githurano. Failure to this, just wait, even POs to run away with even KMs. Umeshida KMs. Mwagi jita mwagi na jita jega na deritoria kana jaji munene ni gukorwo kuo bunge ekihingurwo gwiciria under the new constitution matiukaga na ngioka no athire kuria plenary ndangioka no athire kuria akorwo mugeni wa bunge akorwo mugeni ekene bode in fact the deputy president akorwo gallery. Asante lero no ngiye tuhinge in fact CJ Lithuania ni senior ni kwandite gucera Frank wa KBB hai Ndericho and Mike geithiria athuri acio na ni marahota gutariria wega muno na mwete koigi wa mwere sasa ni Kimuri, be blessed to make us wise. Sasa Mr. Kego lienda wapi kauga wajabis from Nakuru usogeuka ati sasa Nderito mnasema watu wajitokeze. Mimi for example nilienda kuvote nikapata etikura yangu ni ya Chaik constituency Bomet County na niko Nairobi. Sasa njia ni EP usogea kolia Jubilee should a visit IEBC together assure you to the right constituency. They are not changing. Those cases here wadia wakora wewe ile kula haha na yeko dukuge, those cases have been checked. Asante kogo odie IEBC dada tuliki nugo ando matikeweta matamati wona duda should Jubilee elect credible agents and educate pay them well also to have good chain of governance for their elections report, sio kuchagua chairman wa munada ndiye agent huwa hawalipi nikige kumangarwa usogera ugate kumebu Kumaibu, what does the law say about these POs and ROs who did not sign those forms? Mr. Monyoi ikumene haijaga Nderito ni dio watho no nejwe gathogo kanini itwaria CJ maraga really the presidential elections of August 8 are null and void. Ogone kuga githurano kiu negia tharuririo ni igoti na maudu magishoka ota uria mari hau kabere hajanga no ihora ntimde directly jaga muno mungethaniro ogirega oguthie ithurano ri no igothie ithurano ri no ithie na mbere keep it up wa moyo mugire ithurano no ngege thithie na mbere meko kana matire ko Mike mwena jamba ya wera dio Mombasa joketie jongwa demothikiririe asante sana wajikocio oroiga ate donete campaign egekore mwire wa maitho ti wa ruthiomi nikianu bwe nikianetie bwe kauga Kimuri muriega ndereti ni njega muno ni ndathoma maundu maingi ihoya yakwa ni ati munyui aheo wira wa guthomithia muingi anito orosio especially abunge eru munyui ni urego orosio. God bless our lovely country Kenya ni waja mwangi kuma kawa sukari David kuma itakara ugate David oiraka neke kiona tokoria ajubiri Nazarites are doing other things about how to get presidency as you discuss their attendance. Jubilee wana naswa kila wakati. Chiloba ti mukinyaneru urogamiriri wa IEBC todo no wa sign the form 36A. Hey, ni 36A kana 34. 34 ya gutagatha githurano 34C. turekiri hau tukwa gihoro wa Giikaro kia bunge ni gukorwo Giikara kuma thainyanya na ndu thaici turaria abunge othe a Jubilee mekoria thingira wa iregi ni kwa na Senate oga mena PG parliamentary group nuko marasamania ni senators na adonde megweto members of parliament aria mathuretwo na tigiti wa Jubilee all the state house magesemania na president kuma thainyanya na ndu tuko tugithie njira ya emwe kwemwe nginya kuria bunge tukorwo tukigua uria president egukiuga
riria aukorwo akiariria mbunge ya 12 hera kiuria matanacokia kana thutha post mweri 17 no gitokwa na meciria ma self determination andu no maregane na mambiririe kuregana na thirikari yeho icio iyo ni topic tukumwita turanie kana uhoro wigie watho tumona muthuri ti Francis Kigonjenga na orare mbunge wa kurega tondu no na Charles Munyu no akiri na Michael hera mundu era ukaria he mundu akira ukeni na makire ma mweri umwe na nu na koreo nuri no kwara dioroima ni adeshire ari hera adeshire dio eto akodhivi somenya no akodhivi kari hera mugaturaga na isheni twako kindu kyo imani no taikura no ediro urere Nugwe kumudhote kumuga hera mudorada kanani ahora taitakinyagira maekia ndu akwenda bururi witu wa Kenya tukotiga mwiroreri wa Inooro na Kimuri na rubura Eric Wainaina taima mimi ni Mkenya Michael tukimutiga na ruburu na tukauga atiriri ririkana bururi uyu ndo wanyu bururi uyu nigikitu ithuothe koguo ri mundu ukwenda kurehe ngui kana ngahe hathiini wa bururi ucio ti mundu ena bata na bururi koguo tukauga haria hothe muri rekei tukinyanirie kindu gititwo peace everywhere. Asante sana Jehova Michael Jenga, na mutidie thayo mugirore magokumia na ke Jehova Ngai.